ulwandle lwababona nomfulitho dane wababona bekwanikasimulo waye phakathi kwabuJehova ulwandle lwababona nomfulitho dane wababona bekwanikasimulo ephakathi kwabo uJehova lwavuleka ulwandle Jesus nomfula wahlehlele mumva bekwanikasimulo waye phakathi kwabo uJehova ngithi kwavuleka ulwandle azalwane nomfula ngenxa yenkazimulo eyayibangathile wahlehlela mumva bekwanikasimulo ephakathi uJehova kunezinto kumele ivele ziyihlehlele zona ngenxa yenkazimulo ephezu kwethu abantwana baka-Israyeli akusikho ukuthi babenjani kodwa ngenxa yokuthi wayephakathi kwabo futhi nenkazimulo yayiphakathi kwabo kwase kwakubisa ukuthi ulwandle luvuleke ngoba lwalubona ukuthi laba bantu bagcwaliswe ngenkazimulo nathi amen esidlula kuso asizukuzolutho kodwa inkazimulo ephezu kwethu izosivulela nomfula wahlehlele mumva bekwanikasimulo ephakathi kwabuJehova ngoba nasiphina isimo siyayalela ngizomemezela into enjalo ukuthi zonke izimo uma zizuzwi lakhe ziyamlalela. Uke wakhuluma bafundi bakhe wathi asiwelele ngaphesheya. iBhayibheli liyasitshela ukuthi phakathi nendawo kwavuka isivunguvungu kwanyakaza amanzi kodwa wasephakama wathulisa isivunguvungu sathula. Ngizosho njalo ukuthi zonke izimo uma zizizwi lakhe ziyathula bese ziyamlalela. Isimo siyalalela nesakho somlalela ngoba nasiphi la isimo azalwane zizizwi lakhe siyamlalela nasiphi la isimo siyamlalela. Thank you, Jesus.